Kaseng Kongres hak arpulai trik rempang, kalapelat ya kathup kerteng jogi arp sangut ki kertong, ki banya aireng hak election MDC, Shakagaru Hills Autonomous District Council, GHADC, kabanlong ha ubnai yayong arta arpuriyo. Katkum kathup kerteng balapan benar daga General Secretary ka Meghalaya Pradesh Congress Committee, MPCC, kakong Wansuks Iem, kidan arpa sangut ki kertong, ki bala syak jit, banyak kun yak election MDC syaka GHADC ya kabala ajing menjur daw Presiden ke MPCC uba Vincent H. Pala. Kini ki kertong ki bala syak jit ki kentup ya ukartik ar marak na siju u budhar M marak na vagesik u Arjun S marak na silky gre u karak ar marak na rong rikim gre u Senrik M marak na gaswa para u Gredit T sangma na Barenga para, u Lakshwal M sangma na Among para, u Previl CH marak na Tura, ka Sadhyarani M sangma na Dengnak para, u Binvin Chand di sangma na Boldam gre, u Primish S sangma na Zigzag. U Ajitav coach na Beta Singh, u Ripseng ke marak na Rochon para, Nonichka di Momin na Asanang, Utinku en Marak na Balachanda, Ruth Tamera e Sangma na Batabari, Sengrak bi Sangma na Raksamgiri, Livastone ti Sangma na Jingjal, Dr. Tuwil ke Marak na Rongrong. U Brigadi ar Marak na Bolsong, u Timjim ke Momin na Damas, u George en Sangma na Kharkutta, u Walseng M Sangma na Darugre, bat udenang ti sangma na Rongreng gre.